Siyabingelela babukeli eSouth Africa onkana naphesheya kwelwandle kubo bonke nje bazo le channel ezofinyelela kubona. So cela ukuthi ba comment ba subscribe baphinde futhi ba share. Isona sibani solwazi TV channel lesi sike saba naye ke ubhuti enimbona njengamanje ubhuti uMahlangu ngizombiza ngobhuti ngambiza futhi ngobaba. Yeah. So njoba sinaye nje la sike sakhuluma naye ngemsebenzi ayenzayo ezandla nothando lwakhe lokutshala ukwenza umsebenzi ezandla yahlukahlukene ngabe igubhu implaselo imbadada ubuhlalo basokhalo ubuhlalo baseinyaweni kuningi nje basekhanda kumqhele kuningi amaqhabanga imkhonto kuningi nje akwenzayo ngeke ngikwazi ukubala okunye ikhona lokho akufakile la elokuzanini emqaleni lokho kuvamise ukubonakala kumakhosi angazi ke manje ngibona ngathi kunesinto kasijava lana akazi kwenzakalani. Okay ke hayi ke simnikeza ithuba nje abingelele ubaba uMahlangu siyakubingelela baba. Sanibona igama uThemba ngoba Mahlangu. Themba hayi yona inswebu ikhona ngoba nje umuntu wemvelo nje umuntu udaliwe ukuthi afane nabanye abantu phela vele usuku ngoba ikakhulukazi isikhathi esiningi ukwenza kwakho nokunyathela kwakhe emhlabeni nenhlonipho iyona ekudalela ukuthi ube yilo muntu uNkulunkulu akudala ukuthi ube uyena ngoba umhlaba lona udinga ukuthi uhambe ngesizotha uhambe ngokuhlonipha uhlonipha omunye umuntu uhlonipha omncane uhlonipha omdala uhlonipha umhlaba uhlonipha imvelo uzazi ukuthi ubani ukuze umhlaba uhlonipha umuntu ohloniphayo kuqala uma ungahlonipha umhlaba nawo uzokhombisa ukuthi uzokuhlaba kanjani njengoba nami ngiphethe imkhonto nje kanje hayi uhlonipha umhlaba nje ukuthi nje isikhathi esiningi nje ngilwa nempilo angisona isiqhwaga samuntu kodwa nje ngiqhwagela ukuthi impilo ibe ngcono kunayisona ngoba isitha sokuqala empilweni siba uwena ngoba isikhathi esiningi ufanele umuntu ufundiseke uqoqeke ukuze ube yilo umuntu ongcono ngoba mina isikhathi esiningi ngikhule ngaphansi kwesaluka sadla mina isona ebesingifundisa nje ubuhlalo kodwa isalukazi lesi besithi mhlambe lapha emganga khona hayi sithathe lapho singiqondise kodwa nje lokhu kushaya kwami nje bekwazi ukuthi kunithathe kumfaka endleleni njengoba sengikwazi ukuthi ngihambe emhlabeni ngesizotha ingoba nje nami bengiqoqeka ngalendlela bahlonipha abanye abantu sengiyakwazi ukuhlonipha ngoba vese nami ngikhuliswe yisesalukazi ngicele kusona ubaba ngizwa lokho ekhuluma ngendaba uphatha umhlaba uphatha futhi imvelo ehlahla uphatha futhi into ngathi le edalwe uNkulunkulu kahle ubaba uyakholwa khona inkolo akholwa kuyona ubaba engase ngikusho bekhulekile ukuthi angakuphendula ungakhulekile hayi inkolo yebo ngiwumuntu okholwayo yebo umuntu okholwayo ngikhuliswe nje ngaphansi kwenkolo abazali noma mhlambe behamba amabandla nje ahlukahlukile kodwa nje usuke nami ngancela nje lapho ukuthi ngoba eqaleni uNkulunkulu wakwadala uAdam wasemfaka ensimini yase-Edeni kahle insimu izinto ezingahlukani nje kufanele nje sihlala nje kube khona nje insimu ngoba nathi nje singabantu kanje siyafana nayo leyo nsimu umuntu kufanele ube ile nsimu eqoqekile uma kuyukuthi kuba khona ukhulu oluba khona ube nendlela yokuthi nje lususwe lapha insini ihlala ihlelekile ngoba sikhula mihla namalanga nje ngoba uNkulunkulu siyafana ukuthi nje siyitshalo za kulomhlaba okay ubaba la ngiyamuzwa ukuthi ukhona la akhonza khona ubaba la ekhuleni kwakhe mhlawumbe bekhona basekusani
Ngiyacela ukubuza lokho. Hayi ekhuleni nje engase ngiwusho nje njengomuntu nje osuke wathanda ukuthi alandele ngisuke ngathanda kakhulu nje leli phepha leli kodwa nje waye ukuthi nje lapha ngasebantwini nje besifazana hayi bengabi kuleyo nhlanhla nje ukuthi akinto kuthiwa awukho soke ngena sici hayi sona isici sami lesi kunaso sona sici hayi enhlanhleni lapha hayi sona isici sami kodwa nje leyo nto into engiyibongela kakhulu ngoba iyakufundisa empilweni ukuthi funda ukulinda ufunde nokuzotha konke nje okuhle kuza ngokulinda futhi ubaba mesho njalo kahle abantwana bakhona mhlambe bangaki mhlambe bekhulile abantwana bakhona bawu4 okay basegoli nomfana oyedwa segoli hayi seyinsizwe best sekhulile madoda okwamanje sena 23 years okay insizwa yami yokuqala umama ukhona naye bawapi yebo futhi ukwazama na ukuthi ubona bona hayi ukuthi yebo umama laba bathathu nje okay awunsizwe yadala singahlotshani ngokuthi sizo phela kufanele sishadele njalo silobona hayi kunjalo yakuzwa so bonakala ubuhlalo la buhle ubuhlalo bakho yebo ubuhle impela nje engase ngikusho manje la ngibona buyimbalabala la yebo lembala le ukwazi kanjani ukuyihlanganisa kusuke kusho i-custom lembala kahle hle yona ngokwayo isuke ikhuluma ine meaning nayo meaning nje mawe ukuthi ngase ngisho mhlambe ngiyafana nokuthi nje incwadi yesizulu le okay incwadi yesizulu yakhuluma le hayi ukuthi uvese wafaka nje ngendlela obuka ngayo kodwa ufakele umbala lo ukuthi lento ngoba isuka othandweni mayiqala lana okubomvu isuka ichaza nje ukuthi inhliziyo yami ibheke wena nje igomboza igazi nje lothando yes okay okay bese kuza kulokho ulombala omnyama lona ukhombisa khona ukuvunda lokho komhlaba nje makuza lokho kuhlaza yes ukhombisa imvelo naloluthando olukhulayo olofana nezitshalo kube sekuza ngala kulombala lona lo orange lo usukukhombisa umcebo esinawo singabantu siphila ukuthi lelo luthando lolu luyafana negolide uma ukuza lombala lona lombala yawubona phela ngathi uthanda ukuba blue kanti lohlaza lona usukuchaza ukuthi ngabe mhlambe ngiyinyoni ngabe ngiyandiza ukuze ngifinyelele kuwe eduze lana ngizwa ukhuluma indaba yelokuzana sengathi manje uyacikoza la kahle lana unawo nomoya obunkolo ngoba bona athi lo vele bosabalale nje kuyo yonke into nje kusukela kulembala nje iyodwa nje lembala nje iyakhuluma ngoba mangiza kulombala omhlophe lona usukuchaza ukuthi nje inhliziyo yami imhlophe nje uthanda ukuphela olugcwele la uthanda ukugcwele awulungena sici nje manje lana ngizwa ukhuluma ngathi ngile kakhulu la uthandweni kusho ukuthi thandeka la abantu besifazana alona noma lemvunulo le abantu besifazane yes ifakwa amantombazana noma intombi zingakazali ifakwa intombi lena ngoba ibizwa ngokuthiwa inkosazana inkosazana kodwa uma ukuthi intombi siyiqomile lento singakwazi ukuthi ithathwe ifane no inikezwe lo umuntu inhliziyo le untombazane suke isikhethile ukuthi hayi mina ngiyanikela intombi ilona lolu culo
esuke izonikeza insizwa kubonakala ukuthi ayisikho le insizwa leni siwinile yes manje ngizwe uthinta indaba yaseGoli koSoweto sengathi yila impela osuke wagxila khona kakhulu before uze la eKZN kodwa manje ngizwa isizulu sakho sijulile and sijiyile sinabo laba omare njengaseGoli la nani futhi nokucikoza ulimi lwakho lo ngizothini lunothile alifani abantu baseGoli iningi labo isiZulu siyabashaya kodwa wena sengathi umuntu nje osuka mhlambe koNquthu Nongoma Msinga ngendlela okhuluma ngayo koShowe uyabo yini ezothi ukuzukwazi ukuyifundisa wena ukuthi usondele kubantu abazokutshengisa izinto ezikanje ukuthi hayi lokuhlalo ungangena umuntu wesifazane mhlawumbe ongakathola abantwana into enjalo nje ngoba ngiyeza ukuthi hayi lesisoka sikhona la yebo kanjani akhona amasoka eSoweto yebo amasoka akhona yonke indawo amasoka akhona yonke indawo hayibo ngoba into engase ngisho nje lolu siko lethu lo lufana nobizo lufana nobizo uma ubizelwe entweni kufanele wenze sure ukuthi uyagxila kuyona uba nothando uthando lwakho lufaka kuleyo nto ngoba lento esikuyona nje ngamagugu la umcebo lona ongapheli ongumlando ongumlando ngoba umlando wakithi waZulu umkhulu kakhulu ujulile unothile uyiyonke into manje kufanele uma singafundi silahleke kufanele sihlale kuleyo nto yes ukuze sikwazi ukuthi sibuyise abantu asebethanda ukuthi baphambuke sibabuyise endleleni ngoba ikakhulukazi mawuthi uyabhekisisa imbali nenyosi into ezingahlukani inyosi nje isikhathi esiningi idila nembali imbali zezwe nje fanele nje sihlale nenyosi yes ngiyakuzwa gijima lapha emagabeni yokucikoza ungahlukani wena umshaya manje bathi abelungu bathi higher grade shaya higher grade kodwa omunye umuntu ngeke ayizwe lenkulumo ukuthi iqondeni ngoba mawuthi sengizameli kuyizwa uDomo mawuthi ubhekisisa inyosi icishe ifane mawusiyibhekisisa icishe ifane nathi ngoba ngosuku isebenza u8 hours inyosi kodwa empilweni lifetime iphila for 40 days inyosi yes kodwa uju ezokwazi ukuthi likhiphe ulo 40 days ulingana mhlambe i-teaspoon uju nje ezokwazi ukuthi ilikhiqize nje kwi lifetime ngoba 40 days yes ngoba lolu futhi lusuka eimbalini lenze ejaliwe okuyukuthi thina kahle empilweni si connected yonke into yethu ificishe ifana nalesi sigubhu lesi manje siyindingilisi konke nje empilweni engakho sisho sithi umhlaba uyajikeleza ngoba ezithi impilo ziyajikeleza ngendlela okuhleleke ngakhona nje madoda hayi njalo indaba ngiyakuzwa yabona umuntu mekhuluma kanje ngathi ngathula ungaphazamisa so iyona iphi umsebenzi oyenzayo ke umsebenzi yawenza umqhele ngiyawenza umqhele lena yes ngibona manje imbala eyehlukene lapha imbali eyehlukene lo mqhele lona siwenza ngesikhumba seSpringbok Springbok yes ube khona nalolu gedla lona hola lolu gedla lolu lusuke libheke phezulu ukuthi empilweni yonke into kufanele siphokophele phezulu kube ukuthi iyona mhlambe ezothatha isehlise kodwa thina konke la isuke sibheke khona siphokophela phezulu ungavumi kuya phansi umuntu ungavumi kuya phansi kuyo yonke into oyihlosayo awubheke phambili ubheke phezulu lolu gedla nje ngoba libheke phezulu ilapho uNkulunkulu akhona suke sifana ukuthi siyasalutha nje noma nje sifuna ulile indlela esiconnecta ngakhona noNkulunkulu ngicela lo sesichazile siubeke ngala eceleni bese sithatha umunye sisala naloyo